Zdravo ekipa! Dobrodošli u šareni Mimi Mici. Spremni za mnogo zabave? Biće super! Mići, danas nam dolazi posebna gošća. Stvarno? Nadam se da neće opet biti haosa. Ja sam stigla! Jao, Mašo, ti uvijek napraviš haos čim dođeš. Sad počinje prava zabava. Mašo, šta si danas radila? Pa, prvo sam probudila Medu. A onda? Onda sam slučajno pojela njegov med. Hajde da vidimo. Mašo, je li ti znaš gdje je nestao Medin med? Možda ga je pojeo mali Medo. Baš nam je bilo zabavno danas. Pogledaj ovo, Mici. Maša opet pleše bez muzike. Meni muzika ne treba. Je li istina da si vozila autobus? Jesam, ali smo završili kokoški. Baš nam je bilo zabavno danas. Ali sljedeći put sakrivamo med. Hvala, Mašo, što si bila naš gost. Ćao, ekipa. Vidimo se, ekipa, čao.